n'utwo ngutwo nuko bafite ahantu baba bari gukanda ngo batera abantu complexe ngo baceceke ntibazongere kuvuga ko abahutu bariho ko abahutu barengana. Ntabwo ni kuvuga abahutu bakoze amakosa bagakora ibyaha bakica abantu bazabibazwe, ariko si no kubibazwa, barabibajijwe barabajonjagura barabarangiza bashyiraho inkiko mu gihugu, bashyiraho izo mpuzamahanga, ababikoze barabibazwa batarabikoze barabibazwa. Kiriya kibazo twagiceceka kugira ngo bigende gute? Bene abo bibazo two tubazo bajye batabaza abandi igihe ntibakatumbaza. Ngewe nakoze memoire ya master muri droit kuri la loi Gacaca, nanariza n'abarimo kuri universite icyo Gacaca yari imaze. Gacaca icira urubanza miliyoni y'abantu baradiritse muri 90, miliyoni n'ibihumbi hafi 100, ikabacira ibihano kabuhariwe ko bakoze jenoside b'ubwoko bumwe, ubwo utavuza bishwe abapfuye baborera muri za gereza. Ni ikintu batakoze tutabonye n'amaso yacu niki? Ni bande bari bagamijwe icyo gihe? Bo bavugaga rwose ko bacitse ku icumu, baje barikaraga, barageze mu Rwanda baheruka bacika cumu, bavuga ko barengera abatutsi, biravugwa, hajyaho amategeko, hajyaho inkiko, ubundi bacoca witwa umuntu. Ariko se abantu barashaka gusetsa abanyarwanda bamugana bagira ngo ibyo byose ntitubireba. Ngiye mfite imyaka 53, ntabwo navutse ejo mu gitondo. Inkotanyi ibyo zakoze zibikora mu Rwanda, zirangije ubu zaremye ibigo byitwa za transit center na rehabilitation center, zirundamwe abahutu zikuye mu ngo, zirica ziracucuma zirarangiza, abuzuye za gereza zirica ziracucuma zirarangiza. Harya ngo ibyo bintu ngo nitubivuga abo bigira, hari abantu bakina imikino nk'abo muri Ismael, harya bakina imikino bakumva bazi ubwenge bwinshi cyane ko abandi banyarwanda batabona ibiba, kandi babishyiraho amagambo bakabivuga ngo bacinga amabere. Ibyo twarabihaza, ibyo ntawe ukibikeneye. Inkotanyi rero jenoside zo zakoze neza zikayikora imyaka 30 ziri ku butegetsi, ziraje ziyibazwa, ahubwo ubutabera nyabwo buje bwatangira. Abantu bishe principalement n'abahutu nibo bashaka kurimbura nk'uko bagiye babivuga.